wabarakatuh. Yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul. Pelepasan siswa dan siswi program keahlian geologi pertambangan. Ade Ananda Prastianto, putra dari Bapak Edi Pranoto dan Ibu Saudahyani. Ade Noni Mutia, putri dari Bapak almarhum Tumino dan Ibu almarhum Nurul Iman. Al-Fuzura, putri dari Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Syarifah Hasmayani. Andika, putra dari Bapak Dharma dan Ibu Nadia. Jafar Rafiqul Akbar, putra dari Bapak Marduan Fendi dan Ibu Mufidah. Dimas Syaputra, putra dari M. Isan dan Ibu Nur Lela. Eril Fardiani, putra dari Bapak Kaharudin dan Ibu Teti. Hatim Fanani, putri dari Ibu Indah Nurni. Irmawan S, putri dari Bapak Syamsuddin dan Ibu Rosnawati. M. Nazar Syahdi, putra dari Bapak Innadi Jali dan Ibu Sri Wahyuni Abid. Muhammad Irfan, putra dari Bapak Emdan dan Ibu Hanisah. Muhibul Kabri, putra dari Bapak almarhum Sulaiman Mahdi dan Ibu dari Afriani. Selesai juga. Nurmila, putri dari almarhum Ridwan Yatim dan Ibu Nursia. Ragil Ranggajaya, putra dari Bapak Saprudi dan Ibu Yuliani. Rama Syaputra, putra dari Bapak Zainal dan Ibu Faryati. Rahmadi, putra dari Bapak Charwani
El Masri. Rika putri dari Bapak M. Said dan Ibu Mawarni. Selanjutnya, program keahlian teknik geomatika. Ahmad Fatir Ramadan, putra dari Bapak Muzakir dan Ibu Lady Elvira. Ini ibu orang lagi selebrasi. Alin Firmansyah, putra dari Bapak Masli dan Ibu Santi Sabaria. Aris Saputra, putra dari Bapak Nasrul dan Ibu Manawa Salwa. Kamera ini. Oke, nanti kita sama kawan ya. Dari Ramadan. Ilham Juanda, putra dari Jumat Mawar. Jumbira, putra dari Bapak Sumar dan Ibu Murtini. Khaidir Ali Al-Husin, putra dari Bapak Ibnu Hakim dan Ibu Novitasari. Iya, bukan ya. Kamera ini. Oke. Cekak ya sama kawan ya. Khairil Anwar, putra dari Bapak Musligar dan Ibu Hasnidar. Oke. Kita sama kawan ya. Muhammad Shibran Malisi, putra dari Bapak Yusran dan Ibu Fatimah. Oke. Ya, nanti kita sama kawan ya. Muhammad Yusri, putra dari Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Lia Anggraini. Ya, kamera ini. Oke. Bentar ya sama kawan ya. Muhammad Afif Fariski, putra dari Bapak Abdul Haris Hasibuan dan Ibu Almarhumah Mardia. Muhammad Furkan, putra dari Bapak Sabilaini dan Ibu Fatimah. Oke. Kita sama kawan ya. Ya, udah berganti. Muhammad Sultan, putra dari Bapak Faisal Bashir dan Ibu Eli Yulita. Kamera ini. Oke. Kita sama kawan ya. Berganti ya. Bentar ya. Noval Fadila, putra dari Bapak Fahrul Rizal dan Ibu Tut Marliana. Diganti ya, kawan ya. Rizwan Mulyadi, Akhirnya selesai. putra dari
Bapak Abdul Majid dan Ibu Rosnau Dewi. Tukar ya sama kawan ya. Samirul Hakim, putra dari Bapak Rahmadi Anwar dan Ibu Husni Weni. Oke, ya nanti tukar sama kawan ya. Udah namanya. Sukses. Baku Muhammad Amin Siti, putra dari Bapak Harmaini dan Ibu Yuliana. Oke, tukar ya sama kawan ya. Inilah Bapak Ibu anak-anak kita yang sudah lulus di kelas 13 Geomatika dan 14 Teknik Geologi Pertambangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah IWLI dan Bapak Komite. Persilakan untuk duduk lagi. Kepada Bapak dan Ibu. Kepada kakak-kakak dan abang-abang dipersilakan untuk duduk ke tempat masing-masing. Duduk kembali ke tempat masing-masing. Para ibu-ibu. Kepada kakak-kakak dan abang dipersilakan untuk duduk kembali. Ini bapak-bapak juga. Sesi terakhir ya. Himbauan sekali lagi kepada kakak-kakak dan abang-abang dipersilakan. الحمد ولك الشكر كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا يا الله في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لكل شيء قدير اللهم اجعل دعاءنا يا الله دعاء مقبولا ولا تجعل دعاءنا يا الله دعاء مردودا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.